This is just the beginning, boys. My arm hurt. E korera warātou e neke. We will not stand for an unprecedented ocean grab of 7.3 hectares of 8 football fields of moana being taken from our iwi in our community. Ke te whakarite I tēnei wā ki te haere atu ki te ārairua, ki Waiheke, ki te whanga o Pūtiki. Tiro ai ki te take nui o Reira, ki te rōpū e tiaki ai te whanga, te hangahanga o tētahi taunga poti, e whakahāwe ana I te Māori o te moana me ki, te Māori o Pūtiki. He hononga whakapapa noku ki Pūtiki, ki Waiheke, ki tōku taha no roto Ngāti Pāoa. Nā reira, ai hikaka ana ki te tai atu I reira, ki te honohono ai ki te whānau. Nō muri noa mai nei tēnei kaupapa tīmata ai. I te tau 2016, I whai mana ai te rōpū o Kennedy Bay Boat Harbour, I te kaunihera o Tāmaki Makaurau, ki te whakatū I tētahi taunga waka ki te whanga o Pūtiki. Ko whakapaua katoa ngā rōpū whakahe I ngā ara ki ngā kōti matua kia aukati I ēnei mahi. E tau tohe tonu ana I ngā whakaitanga o te kaunihera ki ēnei mahi. In 2021, this is definitely not the appropriate activity to be happening within our bay. The ideal outcome is the resource consent is cancelled and no new consents considered for Waiheke Island for decades. He nui ngā take e whakahetia nei ngā hunga o konei, te mea matua he wāhi tapu tēnei o te iwi kāinga o Ngāti Pāoa. Tuarua nā Ngāti Pāoa I whakatau tētahi rāhui, puta noa I te motu o Waiheke. Tuatoru ko ngā korora, koe nei mahi e whakahāwea nei I tā rātau kāinga. E kaha whakahe ana ngā rōpū I te whakaetanga o te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki ēnei mahi, nā runga I te take kāore I tika tā rātau Hātepe ture. Ko Ngāti Pāoa Trust Board, rātau ko Ngāti Pāoa Iwi Trust ngā rōpū e rua e tū ana hei mā ngai mo te iwi o Ngāti Pāoa. Engari, e ai ki te kamupene e whakawhanake ana I ēnei mahi, nā te kaunihera rātau I tohua kia kōrero ki Ngāti Pāoa Iwi Trust anake. Our final marina design, which fully complies with the Resource Management Act in New Zealand, has input from Ngāti Pāoa Iwi Trust, and they have been part of the conversation since 2016. Ia wiki ka whakawhanake tonu e nei mahi ki Pūtiki, ka noho takariri tonu e nei rōpū whakahe. No ngā rā tata nei, I tae mai ngā pirihimana ki te whakatau I ngā kaiporo tehi, I mauhere ētahi mo te haere pokanoa. Police have arrived in numbers. They're gathering our vessels down here. We're here occupying. Sorry. Okay, you're under arrest, okay, for trespass. Just take it. Yeah. Ahakoa kua whai mana āture a Kennedy Point Marina ki te whakatū I tēnei taunga poti, e kaha whakahe tonu ana te tini me te mano tāngata putanua I Aotearoa ki ēnei mahi. E ki ana hoki ētahi kaitōrangapu, kaore te tiriti I whai mana I roto I ngā whakaritenga me te whakahaere o ēnei mahi. Basically, what is technically legal is not always what's right. Does he have confidence that allowing the development at Pūtiki upholds the Crown's obligations to Ngāti Pāoa as mana whenua under te tiriti o Waitangi? He take tiriti tēnei, he take wainganui I te ao Māori me te krauna, me te kore whakamana I te tiriti o Waitangi, kei te hāmene tonu, wa mātou taonga, wa mātou whenua. Yeah, kai whia tātou.